ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ketken ders ne geçtik biz? Esizde mi? İnsan umut kalgamsa ya da uxla kalgamsa namazından esizde mi? Esiz geldi mi? Elhamdülillah. Yaray hal bu geçtik. İnşallah bu ders geçeriz. Namaz çakırmakla. Neçti şunun hukmusu? Ne sözlerime çakırma yaray namazga? Va bir daha geçeriz inşallah. Ne zatqa ayta azan ne oğur? Azan ne ayta şeriatta bildirmek namazın vaktisi gelgenini bildiresen has sözler bu. Ayrıqda bir sözler bu bildiresen. Ne sözler ekeni biz bileceğiz birazdan. Azan ne ayta şeriatta başkaça da ayta azanğa at-ta'abbudu lillahi bil-i'lami bi vakti salati bi alfaz mahsusa. Şeriatta ayta azan zatqa Allah'a ibadet etmekki has sözler var. Namazın zamanı geltirgen bildirmekni. Anladınız mı? O ibadat, namaz çakırmak ibadat. Abu Hureyre radıyallahu anh geltiriyor hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytqan: "Law ya'lamun nasu ma fi'n nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu." Adamlar bile bolgamsa di namaz çakırmakta neçe derecesi var. Ve birinci sırada namazda birinci sırada toxtamakta neçe derecesi var. Bilgen bolgamsa di. Olar dağı yol tapmajağı di. Saylamağa o kim turacak birinci sırada ya da namaz çakıracaktı. Pal salgandan gayrı. Pal salıp erişke pal salıp garaja izzattejeyi erişke. Kim men çıgama men çakırama namaz ya da men turama şu birinci sırada şolay pal salıp garaja di birinci sırada çıkmağa di. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ di. Sonra ayta insanlar bile bolgamsa di namazga biraz erte gelsin çağız bop bolagany bile bolgamsa di algasıjadın çağda olar di gelmeye namazga biraz erte gelme namaz çakırkança bir gesik aldı. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَنْ di. İnsanlar bile bolgamsa yas namazda da erte namazda da çağ derece barın mecitde kılmakны Süykölüp mse de geleceği şu namazga di. Subhanallah. Süykölüp mse de geleceği di. Başka hadiste Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a ayta Abu Sa'id el-Khudri radıyallahu anh aytti di özne. İnni araka tuhibbul ghanama vel badiye. Hal bu Abu Sa'id el-Khudri Abdullah ibn Abdurrahman ayta. Men qarayman di. Sen koy bakma köp süyesen di. Ve avlakta dağıllarda koylarına bağıp turma süyesen di. فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذن للصلاة فارفع صوتك بالنداء di. Şu koylarına bağıp durağına di. Namaz vaktisi kelgenden etdi. Sen namazga çakır di. Tavuşunu götürüp eruk kıçırıp namaz çakır di. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. Neye çakırdı? Neye tulsa seni tavuşun yetişken çağı yolga şu yolda eşitken qaysı cin ya da qaysı insan eşitse şu seni tavuşunu namaz çakıran koyunu di. Şolar bäri de kıyamet gün şefaat edecekti. Şolar bäri de kıyamet gün şehadet edecekti. Sen şu tavuş çağırgan, şu namaz çakırgan. Son o öz aytqan Abu Sa'id el-Khudri radıyallahu anh aytqan Sami'tuhu min Rasulillah. Men şu sözlerini de eşittim Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem.
То есть пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан оғар. Башқа риваятта, Ибн Хузайма келтірген риваятта, о хадисте айта. О хадисіне келтірген имам Аль-Бухари. لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس. Шаһат етежекті қайсы зат ешітсе, қайсы терек ешітсе, қайсы таш ешітсе, қайсы инсан, қайсы жан ешітсе, шолар бәрі нәтижек шаһат етежекті қиямат күн сені хақына. Башқа риваятта дағда айта: «Инна Аллаха ва малайкатаху юсаллуна аля саффил муқаддам». Герттен Аллах да, Аллаху Тааланың малайкалардан әте салават оқойды шу бірінші алдағысыдыраға. Вал муаззину юғфару лаху мадда саутихи дей. Шу намаз шақырған адамның муаззинге шоны таушы қайды ерлі ештіліне. Шон чағы Аллах шо geçmekni бережекті. Geçecekті шо таушы яйылған чағы расстоянияға. Ва юсаддиқуху ман самиаху мин радбин ва ябисин. Қайсы жан, қайсы өсімлік, құрған өсімлік болсын, өсіп тұрған свежий өсімлік болсын, қайсы ешітсе дей, шоларын тежекті, шағат тежекті шоларда, шо адамға. Валаху ажрун ман саллама аху дей. Ва шоғарда ажру болacak, шо мантчаға адам намаз қылса, шоланы зуабы да шо адамға болacak дей, иншалла. Дағада бір хадис, даражасы, намаз шақырмақтың даражасын хақына пайғамбар айтқан саллаллаху алейхи ва саллям, имам Муслим келтірген хадис: «Ал-муаззинуна атвалун наси aqnaqan yawmal qiyamah». Намаз шақырағандар дей, муаззинлер қиямат күн олардың бойлары бәрді инсанлардан ұзын болacak дей. Субханаллах. Яқшы хукмусын затыр намаз шақырмақ хукмусы. Әлімдер айта: fardu kifaya. Fardu kifaya diyen zattır. Bir cemaatta, bu surmalların cemaatinden eteğin insan bolsa şonu başkalardan ete günahı taya. Tek bir o da çakırmayımsa zattır. Bärde günahlı bola. Çakıran insanlar barımsa tamamlığa teyin, şu cemaatka tamamlığa teyin çakıran insan barımsa şolağa borç bolup toktay, başkalardan zat sünnet. Başkalardan günah taya. Ama yoksa bärde bir yemek günahlı bola. Fardu kifaya diyor. İbn Teymiyye de rahmetullah teala aytkan şu menen yağa gelgen, şu oyga gelgen. Malik ibn al-Huwayris oğar aytkan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "İza hadaratis salatu falyu'azzin lakum ahadukum." Safarga yibereyine aytkan namaz vaqtisi kelgenne birigiz namaz çakırıgız diyen. Anladınız mı? Birisine borç bolup toktay, başkalardan borçu taya. Başka hadis. Anas geltirgen hadis, İmam Bukhari rahmetullah teala geltirgen o hadisini. Peygamber dey sallallahu aleyhi ve sellem gazavat deyine dey bizimle birçe bir halkka bir kavma gazavat deyine dey. Lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha ve yanzur. Hali geçe geledi bu gazavat yerge bir yurtqa bir dağ yerge. Gelgen ne dey? Erten bolgança girmeydi yurtqa, erten bolgança qaraydı. Fa in sami'a azanan kaffa anhum. Son erten namaz vaxtı gelgenden namaz çırağını eşitse dey nete qoyadi olan yerine. Namaz çırağını eşitse zattır bu surmalar qoyadi olan yerine dey. Fa in lam yasma' agara aleyhim. Eşitmese dey erten namaz vaxtı bolgan namaz çaqırağını eşitmese nete dey? Şu zamandan oja qazavat etip geledi o yurtqa dey. İbn Abdülbar rahmetullah teala aytkan: "Ve la a'lamu khilafan fi vujubil azani cümleten ala ahli'l Misr." Men bilmeymen diyen alimlerin arasında xilaf vardı. Borç bolmakta azan çakırmakны bir qaysı yurtda bolup ya da bir hukumattamsa, bu surmalar turamsa, şolağa borç bolady, namaz çakırmak bärine birçe. Borç netmey turup, birisi çıkıp çakırmay turup. Şo birisi çakırganda şo çıkkanna başkalardan şo borç taya, onna gala borç. Neye? Neye tulsa namaz çakırmakty, azanny alamatty ayıragan İslam hukumatında, gavur hukumatında. İslam toprakında, gavur hukumatında, gavur toprakında zat ayıra namaz çakırmaktı. Yaxşı musafir, yoldağı adam. Yoldağı adamga yaraydı namaz çakırmağa. O aldı gelgen hadiste
biz o'qigandan keyin Malik ibn al-Huwayris keltirgan hadisda. Yaxshi. Namoz chaqirgan kuy. Nechik payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chaqiradi namoz. Uni o'qiylik. Namoz chaqirgan kuylarni 2-3 turlisi bor. Birinchi qaysidir? Ekkerin birinchi taypasi 4 kelin Allahu akbar deb aytmoq. Nechik? Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kelin Allahu akbar deb aytsan, qolganlarni necha kelin aytsan? Ekshir kelin. Nechik bo'ladi o? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illalloh. Ma'nosini bilamsiz uni? Bilibsiz. Alhamdulillah. Yaray. O birinchi taypasi. Ikkinchi taypasi namoz chaqirmoqni 4 kere aytmoq. 4 kere aytmoq, o takbirni Allohu akbar 4 kere aytsan va shahodatni da aytsan 4 kere. Nechik bo'ladi? Bundan yozilgan. O da kelgan, bu rivoyat kelgan Abu Davudda Dastaverniy sahih bu taypasi bor on. Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Son yangidan aytib ayta. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illalloh. Bu taypasida bor azandan. Biraz uzun. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. So'ng da'da boshqa masala tasvib deyilgan. Erta namozda, erta namoz chaqirganda as-salatu khayrun minan nawm deb shu zotni qo'shasan, hayya ala salahdan so'ng. Hayya ala falahdan so'ng qo'shasan as-salatu khayrun minan nawm, nedir bu ma'nosi? Uxudan namoz yaxshidir deb. Yaxshi iqama, qamat degan kuy. Qamat degan kuy. Onda var iki türlüsü. Birinci tayfası nechikdir? 4 kere aytmoq takbirini Allahu akbar 4 kere aytsan, so'ng qolganini aytsa 2 kere. So'ng ikinci tayfası o qamat etmekni bu bize tegin bize tilneyimik. Ber yerde nechikdir? Birer kere aytsan Allahu akbar, Allahu akbar, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayya ala salah, hayya ala falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilahe illallah. Anlaşıldı mı? Elhamdülillah ve cezakumullah hayran. Allah razı olsun size.